Are we there? Thank you. So that is what I'm trying to tell you. God, when God commissions you, it is, and he will tell you that there is a battle ahead of you. He told Moses there is a battle. Mutumia wakwa wetwara mwana kuria ruraya ni kuru muno. They don't look tita guku mutumia twaragwo na kuria thiini. You are put there nginya ciana ke gutire mundu tarona kuria kureka atia ni ikare hau ageragwo push uikarite hau nake nurona mutumia ithe mutirumaga athuri anyu hingo iyo mutimetaga nugu ino ungimunyita thaa icio ithe to umurage muthuri waku Iki, why would you want to kill that man? No, ririkana no amwirire thank you. Bwana Yesu asifiwe sana. As a God created, when Adam na Eve walikosea, aliwaambia yu utakuwa ukipata mtoto. Kwa nini? Kwa uchungu. So God prepared this woman for what lays ahead. So when I was given this ministry, I was told the challenges of the ministry. And I'm aware of them. I was told pastors will rise against you. He didn't tell me. God didn't tell me ati shetani atakuinukia. Kitu ya kwanza aliniambia pastors, bishops and the people of the cloth will rise against you. So be prepared for that. Then he told me never ever depart from your spiritual father. That is number 2. Why? Because the battle ahead of you needs a special covering. Praise be the name of God. And since then, my spiritual father has always hapa. Nganga to me right now, he was calling me. Kwa ofisi yetu aliye nikamwambia mimi, sikiliza dadi, I don't want and I will not come to your office. Neke, no, I'm not interested with Mr. Nganga. I'm interested with Bishop Harrison Nganga. If I go to his office, I will lose the mark. Because I will be dealing with Mr. Nganga. And I was warned by God, never meet Mr. Nganga, but always walk with Bishop Nganga. Praise be the name of God. That is telling me, never abandon the vision. Walk with the vision. And this is the promise, and walk with this promise. As long as you walk in the promise, you succeed. Because he said, I will create a way where there is no way. So I'm expecting pale nitapita mahali kwingi itakuwa na barabara. Na si yeye ateremke na majembe atengeneze barabara. Ile kitu ananiambia, I will create a way where there is no way. So what does he tell you? That you got eyes, you got ears, you got nose, you got manpower. That is why I've empowered you, so that ikifika hapo uchukue majembe uanze kulima millionaire. You cannot become a millionaire by a business of 10,000 shillings. You cannot. There is a journey you have to go and multiply the 10,000 so that the 10,000 can make you a millionaire. Praise be the name of God. And to reach there, you must have fulfilled the promises of God, because for God to be in your life,
You must walk with his promises to make it happen. Failure to which you will not succeed. You will fail. Most of us, we fail because we don't walk in the promises of God. And if you want to win any battle, go and read the promises of God that he told you. I will never forsake you, nor leave you. If he has told you, don't be a coward. Don't fear. Walk. As long as you are walking in the line that he has told you, just walk without fear. Walk without fear. If he told you, I will bless you abundantly, just relax and wait for the blessing. Go and invest. If he told you, I will stand with you during your day of your sick bed, just don't go crying. God, if you walk God in a righteous way, then he will be with you in the sick bed and he will make sure you got healed. God is a promise keeper. He is a way maker. He is a deliverer. He is our helper. He is our compassion. He cannot forsake you. He cannot let you down. It is we who walks out of God. That is when we are. That one now brings me to the topic that I wanted to tell you so that you know where we are headed and why we are here. Read the book of Joshua 7, and we see how the Israelites were defeated despite winning other battles. They were beaten up and destroyed and put to shame. Despite that they won a bigger battle in Jericho. When they went to Ai, they were defeated. They were beaten up. 36 of them died. 3,000 men were chased by cowards. And if you find that you've been chased by a coward, you must go down, kneel before God, and ask God, what happened of me have been defeated? Because there must be something that happened to you to defeated. Allow you to go a battle, a bigger battle, and won it with ease. How will you lose that small battle with a lot of negativity and a lot of shame? Let's look at the book of Joshua 1. I will just read just a few verses, then I will go all through it. It has about 26 verses. We'll go all through it. I will be explaining bit by bit. So be patient with me today so that I wouldn't want to be annoyed the way I got annoyed the other day. I'm sorry, Reverend Koki. I'm sorry, Reverend Mirka. I got annoyed with you. And I got annoyed with Koki. Not you alone, but the group that you had. Because of losing the mark. I realized it was not their mistake, but my mistake. So I got more annoyed with myself because I had not explained or told people what did I see when I called you. Because there's something that I saw when I called you. And it is that which I had not transmitted to you so that you can be able to understand where we are coming from, where we are, and where we are headed to. Praise be the name of God. Now, if you read the book of Joshua, verse number 7, it talks about how Israel was defeated at Ai. But the people of Israel broke faith in regard to devoted things. Number one, the people of Israel broke faith to the devoted things. Which were these devoted? Look, read in the book of chapter number of Joshua, it says they were told when you get there, don't compromise your faith, don't compromise your dignity, na musichukue wala kujiunganisha na madhabahu yao, wala musile wala kukaa ama kufanya
those are the devoted things. Hizo ndizo vitu ambazo zilikuwa zimetengwa, maana zilikuwa hawafai kuzila, kuzitumia ama kuzibeba kwa ajili ya utukufu wa Mungu, because they were told, when you get into Jericho, clear it, destroy anything that you see, and don't entangle yourself with them. Why did God warn them from entangling themselves with the things that are there? Because you are going to fight an enemy, and once you go into the enemy's camp and uchukue kitu kimoja cha maadui, wewe unafanyika mmoja wa maadui hao, because umebeba nguo zao, umebeba vinyago vyao, umebeba bundles zao. Kwa hivyo you because part of the defeat, part of destruction was to destroy their altars, their animals, their anything that was there. Hiyo ndio ilikuwa jukumu ya kwanza, kuvunja, kuharibu na kuangamiza kila kitu kilicho pale, maana Mungu alitaka kuwapatia mji ulio msafi ambao haujaunganika na matendo ambayo ni ya kishetani. Tuachane na mambo yote ambayo tulikuwa tukiyafanya, ndio tuingie kwenye ufalme wa Mungu. Maana Mungu, vita ambavyo umevipitia, ulivipitia kwa sababu ya matendo na mienendo na misingi ya kishetani. Kwa hivyo unapobeba kajiwe kamoja ambacho kametumika katika kujenga ule msingi, basi unakuwa mmoja wa msingi wa kishetani. Kwa hivyo maadui wakivamiwa, wewe pia unaonekana. Bwana Yesu asifiwe sana. I don't know whether tuko pamoja. Kadamobo wanaianyate. And it says, for Achin the son of Kami, son of Zabidi, son of Zerah, of the tribe of Judah, took some of devoted things. You see, those sons, hawa watoto wetu, those sons, they took, walipoenda wakapata kuna dhahabu, wakapata kuna silver, makina kwenda mkufu, wakaona kuna kitu kizuri, walichukua wakificha, wakaweka ndani ya mfuko, na wakaenda wakachimba nyumba yao, wakachimba huko chini, wakaficha, kwa sababu usichukue wala kujenga hata kikombe, hata kijiko, hata nini, msijenge ama msichukue. Fungua hizo madirisha. Lakini wao walienda wakachukua, kwa sababu vilikuwa ni vitu vya thamani. Wakaangalia hizi na togotika, gĩkĩmũgathĩ gĩkĩ tatũ nĩ gĩkũrũ ti gĩtheri. Ũcio ũthiĩ wĩra atĩrĩ, vitu za chini give you the treasures. Kwa hivyo hata shetani apatiananga,
Anything that is given by God, align yourself to. Bwana Yesu asifiwe sana. Si Mungu, tukitenda miujiza watu wa shetani wanatendanga miujiza, ama ukienda kwa mganga si unaponywa? Nilikuwa na umati crusade yangu ilikuwa na mamilioni ya watu. Acha nikwambie, the largest wachana nacho.
Wazee wengine hapa walinilaani juzi Koki, wazee wazima mabishop walinilaani, wakasema tutaona kule ataenda. Hii Nairobi tuone kama atatoboa hii Nairobi. Hii Nairobi ni ya mama yako. Bonke wanakujaga, anakuja anahubiri anaenda. Benihini anakuja anahubiri anaenda. Ng'ang'a yuko hapa anahubiri anaenda. Wengine anakuja anahubiri anaenda. Alafu wewe unakuja kusema ndio kuona kule yako hivi. Gai ado ile siku anajua Yesu. Kwanza nilikuwa nachapa Yesu. Ndetaga Yesu kia Maria. Yes. Huko nikihubiri Bungeke ndetaga Yesu kia Maria. Ndaga thai nyumba thai. Niĩ njĩtagwo Ndũra, Ndũra nĩ Waruinge, Waruinge nĩ wa Njoroge, nake Njoroge nĩ wa Ng'ania, nake Ng'ania nĩ wa Ng'ania, magagĩthiĩ matambũrũkĩte ũguo marĩ ngomi nyũmũ, no ndagĩkinya harĩa ngagĩkĩra kwĩro, ngakiuga atĩrĩrĩ, niĩ gwitũ nĩ kũrĩa matu-inĩ, ndikoragwo na mbũrũka, rĩu mbũrũka nĩ Jesũ, ndikoragwo na mbũrũka ya kũndwara kũrĩa. Na Ngai bado no andũĩrĩire, rĩu ndĩna Jesũ, atĩ ũcoke atĩ tutaona kule utaenda. Utaniangalia. Ũrĩnyonaga ndĩ gũkũ ngĩkinyanga nginya matukũ marĩa Ngai anyandĩkĩire nĩ maya. Gũtirĩ kũndũ mũkũndwara. Gũtirĩ. Nilipigwa risasi 12 kwa hii mwili yangu. Nikaenda jela mara 52. Ni atie nawe. Ngekĩrĩrwo thumu kũnyua ũguo literally kũnyua thumu. Maita kenda. Na ndirakua. Na before you were born, God knew you. He did what? He consecrated you. He set you apart and anointed you to become a prophet unto the nation. If you have not prophesied to the nation, you are not going to die until you prophesy to the nations. You got a mission on earth. The mission has to be fulfilled. No matter obstacles, Mungu aliniambia ahujeni makakukira mbere. Niki, todo ni meta kwa San Thomas na San Baratos. Tobias na San Baratos. Because they will oppose anything that God has started. Because they don't see the vision, they see their stomach. Ukaiba modo ni mwepezi wa kulani. Mawire no deku abone kelimo. You don't curse, you bless. Ukakuta siku hiyo mlikuwa hapa, mami ulikuwa hapa. Uliona muujiza ikitendeka aje hapa? Uliona muujiza ikitendeka aje? Watoto wali second phase, wameingia kwa devil worship. Wameingizwa kwa devil worship. How about your son? Huyu hata kana kakune kukaneana gadu. Huyu hata kana kakune kukaneana gadu. Nage kwa kunyumba jemu, anakuaga kwa nyumba ihuru kaga hawa ikalete ogwa. Ayothimira ogwa akamenyaga we ndakubadiana wewe mamu. Unaenda. Hii akigiro kigari kigitagwo Bentley kana kigari kigitagwo riri. Kigari kiho Njoroge wakwendete muno. Gitagwo atia? Ile gari inaendaga chini ile. Naijua? Ferrari. Njoroge wangu anapenda Ferrari. Ferrari ni
milioni 100. Sasa naonaga na kagariaga na kanapenda kuona katuni sana. Kana ni explainianga hii katuni, ule mtu ni wa shetani, ule anatumia mapawa za shetani anafanya. Na ananionyesha anafanya hivi, pa unaanguka chini. Kaiko na mwana wako yoni. Ndio kile recruited. Alije kwa ngetha one bend. Niko tunataka tuhoere ciana ici citu. Tuwaombee sana. They are more into devil worshipping than into the life of this world. These children, and they have been recruited by you and me, because we have given them their phones, we have given them tablets, we have given free to access television. Na hakuna kitu nazuia. You can't. Kama simu yako anaweza kukunyang'anya achange password na wewe mwenyewe usindwe kuitumia, yeye aitumie. Yes. So there is nothing you can do. Kimona kile gya kutundu munene ukimwe katika umwirorere oguo. No thire guku. Uthie maruine uturie maru. Wite Ngai aigue kiriro gyaku. Tondu ukimenya wona kimwana kio anya kanyamå kangä gekoragwo ka black kana kare. Kanyamå kau kohagwo nĩ mũndũ wĩtagwo Max. Huyo ndio mkubwa wa devil worshippers America. Na huyo ndio role model wa many of our children. Hiyo. Unaona? Clark Max kitu kama nitakuelezea. Unakuta wakipigwa picha. Hivi. Hiyo ndio saini ya shetani. Kwake yeye ni fan. Yeye ni fan, kwake ni fan. Ndio maundu macio. Not the moment maundu macio amekuwa recruited. Tondu uguo niguo marenda. Only that. Arenda oeke oguo. Anaeke oguo. Wana meka oguo. Ukamenya nĩ ritho. Ĩtagwo ritho yake. Baba, hii inaitangwa jicho. Eye of providence. Hiyo ni jicho ya shetani. Eye of providence. Ukiona mtoto wako hata mkiongea naye anaongea hivi. Ama uangalie kwa kanisa kuna mtu anafanya hivi, anafunga hivi. Hiyo ni mambo ya kiuchawi na kiunani. Praise be the name of God. And it is in the church, it is in our families, and it's all over. And that is why I called women to come, tuunganike pamoja, tuanzishe movement, tuombee watoto wetu. Mimi nina mzigo wa watoto wangu. Mimi kama unayo kuja this side. Hatupendangi mtu anakaa mbali. Hatukuelewi, hatukujui vizuri. Karibu tu, karibu. Pita hapo uende huko nyuma, kwa hiyo kiti ya nyuma. Huyu ni msichana wa kwetu, tulikuwa tunasoma na yeye. Akaolewa na tajiri, akatajirika. Haidero tukakita. Mwadhani ya watu, rutaru kanyamo kau. Hau hatire na corona. Wani daktari lakini usijali. Sikiliza. The movement or the move I'm asking for, it is because of our own children and our own country and your own husband. We pray for them. Kuna mama alikuja hapa juzi, nikamuinulia madhabahu hapa. Amefukuzwa, amenyang'anywa nyumba. Yeye ndiye amejenga, anafanyanga UN. Yeye ndiye amejenga nyumba na kila kitu. Lakini mzee alikuwa wa PCA, elder wa PCA. Amehama huko, ameenda kwa Watadai. Ameenda kwa Watadai. Bwana Yesu asifiwe sana. Amefanyika elder huko. Akaambia mama, unajua nini? Mimi nimefunguliwa, negunoleto. Na kunoliwa watu kama mdomogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Alifunguliwa. Sasa yeye ni mdomogo. Na mdomogo anajenga kadhigira. Lazima kwa mdomogo kwa na dhigira. Lazima kujengwe kanyumba. Kadhigira pale pa kwenda kuweka hizo bogo. Bako shira ugatia. Rika mama. Rika za. Bako shira uga. Urutebo lidano. Kwanyu nikore king'oki. Uretio ng'ombe du. Na bori 10. Na wago kwina ndiro na ndona mathandũkũ 5. Kwina mbĩrĩra 5 ciroka. Ciũkĩte ihenya ndĩrona citengerete.
Ũngĩigua kwĩna mbĩrĩra ithano ciũkĩte ũngĩigua atĩa? Rĩtio thiĩ ihenya thiĩ ũrute mbũri icio ithano na ihenya na ng'ombe. Rĩrĩa kwanja mũrĩ atano na ambire gũkũhũnga. Rĩu ũkona hakĩrĩ bata ũrĩkũ ngari ĩno ũratwarithia rĩ, hakĩrĩ bata ũrĩkũ ũkorwo nayo? Rĩti wendie ũthiĩ kũrĩa mũtũre muoyo. So huyo mzee alikuwa wa PCA, elder wa PCA. Na sasa akamwambia ndio nyumba ijengwe na kigongona gĩkĩ nĩgetha kĩrũgamio no nginya wekwo atĩa? Tawĩcirie ũnjĩre. Ti kũgimara gũtĩtagwo kũgimara, uga rĩtwa rĩrĩa rĩtagwo. No nginya ũrue. Rĩu nĩ ũraimagine Grace ũikarĩire karũbaũ igũrũ. Jesu mwathani. Rika mama zekayo ndũrũo. Ũranyita? Rĩu atumia marero meke atĩa? Wekwo ndũrĩ mũrenge. Ũthi wambe ũrengwo nĩgetha kĩgongona kĩhandwo gwaku mũciĩ. Nĩgetha mbũgũ cirute wĩra. That is why I'm calling you tũhoye. Ũcoke ũke kũnjĩra haha ngũrĩhe mbeca. No. I can't do that. I'm telling you, mwana waku nĩ aingĩrĩte kwa devil. Niĩ rĩrĩa ndarĩ wa mũngĩkĩ-rĩ, akĩrĩ ciana tũingĩragia kwa mũngĩkĩ. Katũingĩragia ndũĩ, tũtiingĩragia wanyama. Tulikuwa tunanyemelea. Tunaigiza. Wewe si niliuingia kwa mũngĩkĩ ulikuwa na miaka ngapi? 17, kana kanini. Kagĩũka gakĩhũrwo iboko cia ndina, gakĩingĩrio mũngĩkĩ. Ũguo nĩguo ndĩrakwĩra atĩrĩ tũhoere, ũguo nĩguo maraingĩrio kwa ngoma, ũguo nĩguo maraingĩrio kwa Gaza, ũguo nĩguo marekwo maũndũ marĩa mothe marekwo. That is what I'm calling you. Because of the sin of refusing to listen to God. Bwana Yesu asifiwe sana. That is all we are called to do. So that there can movement all over the world. We pray for this because kule kwa ngoma-rĩ now ne determined. Muithĩramu rĩ nĩ determined. Mũndũ ũcio agwata ndaĩta rĩu metĩkĩtie by next year, not next year, 2 years to come, makanitha mothe nĩ mekũhingwo. That is what they believe and they are working for that. Na mena leadership ya bũrũri nĩwe manyitĩrĩire. Makanitha nĩ marahingwo in 2 years time. Na nĩronio na corona no mahingĩke. Kana matingĩhingĩka. Eni na nĩguo mwĩtu wa gũkũ. Mwĩko. Rĩna kakũgũrũ zaya mauzaya. Ilifugwa. Omukiwa rina kasokoria ndamara zaka. Anyita. Ndĩrĩ cokire. Ndĩrĩ mũhoi Ngai biũ. Ndĩrĩ cokire kanitha. Ũkĩhoyaga. Ũyũ arokire Sunday. Ũnĩguo aingĩrire kanitha Sunday. No ngĩmũkora aturĩtie iru harĩa. Akĩrĩ nae na kũrimba kaĩ na kontara na ndũĩ. Acokire kĩ? Sunday. We wĩrĩga kanitha rĩ. Wĩrĩga kanitha rĩ. Ona ndũrĩ ũraingĩra. Tondũ ndũrĩ ũretĩkia corona ndĩrĩ kuo. Ũrona mũndũ ũkona corona. No we ndĩrona we nĩwe corona. Mwenderio guoya. Mwathira. Kĩu nĩkĩo ndĩramwĩra tũhoere. Ndirĩ na mbeca ndĩrenda niĩ. Ndirĩ mbeca ndĩna tuo. Twakũrĩa na twakũnyua. Ciana ciakwa ikĩrĩ ng'ima rĩu kĩrĩa ndĩracaria no gatagaka gakwa. Ndĩraigua gatikuagwo nĩ kĩrimũ. Ĩni ndĩ tũbeca tũnini njiguega. Ndĩ tũtũma na tũgwace ndiria nyamũ ma junk food. Njĩga njamũkĩrio tũgwace na tũtũma. Nĩ tondũ mĩaka yakwa rĩu nĩ ĩkinyire handũ hakũrĩaga tũirio twega. Wanyita na mũtikangue ũru. Rĩu Nanyita gĩikara wega nĩgetha mĩaka ĩyo ĩngĩ ĩtigarĩte ta bote rĩ gũikara gũkũ rĩ no nĩ gũikara makĩria ma bote. Ndĩ na bote nyongerere ĩngĩ bote. Nĩgetha thĩ nginya nĩ mamunyũkĩte maigana ũna. Ũguo nĩ ndĩra expect ngareke mitũ. Mwathani agocwo. All that I want from you is to pray for our marriages. Myself, I have a broken marriage. Korwo nĩ ndarĩ na andũ a kũhoda marriage yakwa rĩ nĩngĩarũgamire. Niĩ ndirĩ mũtumia. Ndirĩ na marriage. Nĩwanyita. Na marriage yakwa yarĩ njega mũno. Biũ buru yarĩ njega. Ndirikanaga twĩ ndege-inĩ tũgĩthiĩ America. Atĩ twathiĩ land of K. Land of Mathuri.
land of promise twigatega ine na twana haha na kina kage kare purege kare akuete oguo gathire gukira na kuhuria oguo. You see, we are food. Ndendirie migunda yakwa yothe kamaki ciana na harĩa kamaki ciothe ucio wari mugunda wakwa. Uthie Juja farm ndari na eka ta 50 uthie kuria kungi ngiendia ciothe ati twathie ki mugunda wa mathunya. The land of honey iria na uki wenda ni ukirite gutonga turumane na tukundane. But I lost it. Tondu ngiundeino guku ria ndaundeinirwo ri nderirwo ni Harrison ng'a kirathimo giaku gitire ruraya na riko ndacamanirie na mundu anjire atiriri kirathimo giaku gitire ruraya giguku iko ndauma guku ndatiga ngari mucii ngari ithatu VX. That was amongst the first few Kenyans mahotire magurire VX ya mbere. Ngari ya mbere yari na mundu Gideon Moi VX, ya keri yari na John Mututho KAM 888J na ni yako yari KAM 887889J. Ndatiga ngari ithatu mumahae na tukari twake na nini na kiregia kwa makari makwa twathie twatiga nyumba ya bedroom 8 tuthi tugaikare kioro tondu sitting room yakwa niyo yari kuria bedroom niyo yari sitting niyo yari kioro niyo yari bafu niyo yari indo ciothe joke jiru atiri maya muru wa maito tondu akorwo kuu akaniambia sasa tumepata kazi mzuri. Nikaenda nikaambiwa shika rugu kazi ya washman ndura waru igere washman ngiro riu tuke washman ngimuthururia ngimuria kwe wira ungitungiona ruto ndaimenye gwakwa mucinya ndikite ma washman ma kambuni eri maruraga muthenya eri maruraga utuku riu tukumage mbeca cia washman ndihage ma washman Kenya. Muru wa maitho akinjira atiriri haca iwe ndiramenya niki uretigira ndukonwo ni media. Ngimwira no ndirenda kumwoneka matharau ngimwira niguo agikinjira haca wori ugwika ri reke tucarie wira ungi mwegega gitwara wira ungi witagwo caregiver CN caregiver. Riu ni maitho na cucu gathi ngamuruta nguo agaikara noi ngamuthambia guku mai uguo ngamuthambia gacoka ngamuoha diaper na kuona nyukwa njaga ni kirumi. Riu ucio niguo wira ungi ndetirwo number 2 kithie ngienje kubundithia uria gwikagwo ngimera please my brother, this is a joke na usiende kupita hapo. Kija niki ai what are you saying? Naikarita kule miaka 20. What are you saying, guy? It's a night job, man. You have to do it. Then he called another guy called Kinyanjui metoka nyumbani. Ni mtu amekaa huko sasa miaka mingi sana. My brother is here. We are looking for, kwa sababu wananipenda. Sababu watu wengi huko walienda jina ya Mungeke. Mimi ndio niliwapatianga barua. Ya Saida Mukule naandikia kabarua nasema tunataka kukutoa Ngozi. Hivyo akifika huko tunamwandikia kabarua. Tunakutaka Kirinyaga, kwa mlima Kirinyaga ndio utolewe Ngozi yote. Tunataka kuifanya kafara. Mzungu akisoma hiyo anasema no you can't go back to Kenya. Get the asylum. So watu wengi wali benefit. So wananipenda because niliwasaidia wako huko. Sasa walikuwa komiti kubwa ya kunitafutia kazi. Munene agekinyire. Munene bururi ndiri. Acarerio wira wa naihenya nigetha tumeaje kuingira nigetha munene ndakaria thina. Commander. Sasa kazi ya 3 ilifanya niingie ndege nikuje. Na marriage yangu iishia hapo. My brother alinipeleka Mojari. Na hiyo Mojari ndio the best paying job. 1 hour $50. 1 hour. Kuosha maiti clean. Sasa nikaikia ni kutu kuzuri sana. Ni kama Intercontinental. Unaona Intercontinental venye imekaa? Sasa chini ni hoteli. Sasa nikapandishwa sasa kule orientation kwenda kuonyeshwa venye. Sasa kuingia mimi sikuwa najua ni Mojari, nilikuwa nafikia ni hoteli tunaenda kwa bosi hapo juu. Acha nikutana na bosi amevaa kabuti. Kwa. Na manini mamaski. Hii maski si mnyinyi ndio mume. Hizo zinavaangwa huko. Nilikuwa amevaa. Akanipeleka huko ndani. Sasa kama ria. Sasa nirudi nyuma. Sasa nikaona hawa
Sawa, sasa niliona huyu mama, sasa bibi yangu, huyu mama na my brother wakanipeleka kwa moshari, kwa washman. Baba amenitoa kwa nyumba, nisilalage kwa nyumba, nilalage nje. Sasa nikaanza hiyo calculation, nataka uangalie mind yangu. Nikaanza hiyo calculation ya kutolewa kwa nyumba kwenda kulala nje. Kutoka hapo nikapelekwa kwa laana ya kuosha wamama, na ya tatu nikapelekwa kaburini. Ndonire gikuo, aya nĩ kũcaria maracaria ũrĩa gwĩka atĩa. Ndahũrĩire mũtumia ũrĩa wakateire tigiti gũkũ tondũ ndaninĩte mbeca, nĩtwagũrĩte nyũmba na indo ciothe, sikuwa na pesa. Mamilioni nilispendi yote ikaisha. Almost 170 million. Zote tukatumia zikaisha. Sasa nikapiga baba. Mama anaitwa Karo pale, anaitwa Air Travel. Nikampigia, nipatie tiketi haraka. Akanitumia tiketi ya kukopa. Nikaingia kwa ndege. 1 week nikajificha, nikaingia ndege. Nikadanganyana nimeenda Mexico kwenda kutafuta kazi. Niliingia ndege nikarudi hapa. Kufika airport sikuwa hata na ndururu. Niliambia mtu wa taksi, gua to kinyamushi. Gua, unajua taksi haitishangi pesa hapo ni mwana. Mpaka Ngong ni pesa ngapi? Nikakaniambia ni 1800. Twende. Nilikuwa na kabagi. Nikienda na mizigo. Nilirudi na kabagi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikaingia, sasa sikuwa na wasiwasi, nilikuwa najua wewe dereva utajiripa. Sasa tukaenda, tulipofika pale Ngong Forest tukapanda hivyo. Hakuwa ananijua vizuri. Sasa ndio nikaanza kumwambia mimi ni nani. Sasa kumprepare what is going to happen. Nikamprepare. Nikaenda tukafika Karen, tukapanda pale kwa mteremko kwa Kiru hapo. Tukafika hoteli inaitwa Shade. Tukaenda, sasa nikaanza kumuuzia uoga. Najua mimi serikali hapa, naona hapa. Kuna siku moja serikali ilikuja tulichapana mabunduki. Sasa nikaona driver ameanza ametetemeka. Najua umeingia box. Najua umeingia box already. Kufika Ngong mahali panaitwa Jiango. Nikamwambia wacha nitafute change hapa. Uko na change ya dola? Niambia hapana. Sasa nitafuta change hapa. Jamaa kutoka tu hivi. Akaenda. Hapo nikakutana na mabeste, hata sikuenda nyumbani. Tulikutana na mabeste. Tukaanza kupetiwa ma Jameson, ma Viceroy. Nyumbani nilienda after 1 week. Ilikuwa kulala hii nyumba, kwenda kwa hii nyumba na wadanganya dola zimekuja. Anekera kile tudate hau. Dola ntogo digoshaje. Na nilisema hivi. Why? Because I made a very stupid mistake of not listening to the man of God. Because there to kirathimo giakwa gitire ruraya. Kirathimo giakwa ge Kenya. Ona kire ndathi ya gucaria ruraya kiari ki. They already daikaraga nyumba ya bedroom Kenya. Bwana Yesu asifiwe sana. Already ndana parking ya gari thatatu. Already ndathiaga na bodyguard na security na tupesa twari account ni twega. But I didn't listen to the consent or to the counsel of the man of God. I did seek God. Ndiendire kuria Ngai tondu ona green card yo tikwetha twethire, we did apply. Ni CIA madeheire tondu marenda kungua mandu arena kuria mathi magathome niki gikoragwo ha mutwe-ini uyu wakwa. I didn't apply for it. Ndioririe kiuria why and the people are struggling to get a green card. Why me? Na ni mundu woka wetu ate mimi nafanya ni mzungu anafundisha, ni mwakili mCIA. Wanafundisha ngwa marua akikuja East Africa lazima ajue Kiswahili. Mimi naitwa Frederick. Najua wewe ni kiongozi mzuri sana. Una nguvu, unajua unatetemesa nchi inatetemeka. Naweza penda uende Amerika usome sana. Nikamwambia sasa nitaendaje? I can be able to arrange for you to get a green card. Come here. Is it? Yes. How long? Give me your document and your passport and your children. You get a green card in 2 weeks time. Na kuna mtu ametafuta green card 30 years. Amezeeka akitafuta. Sikujiuliza. I wish I met a person. I wish I met a man of God.
I wish I met somebody and niambie seek God first. This has come too fast. This is not, yes, it is favor, but this favor, interrogate this favor. Yeah, there's some things you have to interrogate. I didn't find that person. Why? Because I was full of myself and I forgot it is God that has brought me this far. And that is what has failed Christianity. That has failed us. So let's seek God. Bwana Yesu asifiwe sana. This for the Israelites was a very painful defeat. Very painful defeat because it was a big shame. Unawezaje kukonga? Ukonke Kenya. Odie ka musika mo Uganda geta Tororo. Uhuru ni adwa Tororo. The Tororo kingdom. Mamurumie bara na mamuikate. Is that not a big shame? It was a big shame. And remember, it is God who promised you. Until Joshua akapiga magoti, akararua nguo, akajibaka jivu, akaanza kulilia. Mungu akakuja personally akamwambia, nikigera kulilia Mungu. Dotige wana. Dotige wana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yuko mpoa muno. Tudia hanini. Verse 10. The Lord said to Joshua, get up. Why have you fallen on your face? Israel has sinned. They have transgressed my covenant. That was the cause of the suffering. That's the cause of defeat. It is because Israel had what? Had sinned. They had transgressed the covenant of God, that he commanded them. They have taken some of devoted things. They have stolen and lied and put them among their own belongings. Therefore, the people of Israel cannot stand before their enemies. So whenever you carry these things, then it means you cannot stand before your enemies. Kama umechanganyikana na niwetukanete na niwetukanetie, you cannot stand before your enemies. That is why we nasiana idhano, nasiana inya nisi ya devil worshiper, na mwenyoba, na we niwe intercessor wa kanitha. Duraragia dotoro, dinashare dhake dege kinya. Oh baba nara, hori kama marika izo, hori haya mazeka ya ndorobo za yaka. Na ndeto isio sio de oraria, ugirota ure dogitaura, gutire ki, ugitaura. Gutire. Na isio ciana ciri atoro, cira communicate ciumaga kuu cigathie. Nilikuwa mtoto nilienda kuombea hapa Nakuru shule. Kaliniambia kanatokaga kanaenda kwa bahari, kanakuja asubuhi. Exam ikifanyika kanalete yako exam kwa bahari. Kanaonyeshwa venye vitu kitakuwa, kanakuaga namba moja. Kanakuaga namba moja. Nikakauliza, how are you recruited? By my teacher. It is the teacher mwenye alimrecruit. Because kuna reward ya recruitment. Hawa vijana, wale wasichana tulikuwa nao hapa, walisema they have been recruited by their aunties. Tulikuwa hapa. Siku na mwenye alisema ni auntie. Bwana Yesu asifiwe sana. So, look at that picture. That is why I'm calling you. Let's come pray. Tuombe. Na mwerutire. Wabe urutie waku nyumba. Waku nyumba. Umenye ciana wina ciana cigana ithano. Na unie ndi ciana 13. Na mutikajurie kuria ciumite. Ndi ciana ki 13. Ciakwa guciara. Na mutikajurie atumia acio meko kana mutumia kana mutumia umwe. Kokini ni ajagia kujuria cireta icio. Riu ri ndukamake nie ndagwa. Na nĩ ciakwa na nĩ ciũkaga haha no ndiracokire kũmenya thĩinĩ wa icio 13 ehie gũtirĩ mwana ũtarĩ wakwa othe nĩ mahiana mativenda DNA nĩ kũhanya nginya magoka. Bwana Yesu asifiwe sana. No ciana icio 6 harĩ icio 13 ciothe nĩ anyui a bangi na ndawa cia kũrebia na ndũragana wa kanitha-inĩ. Akorire kĩhũba kĩa bangi. Nita, umwe ndĩrakorire akĩnyua njohi ĩtagwo Hennessy. No ũrĩ wanyua njohi? No we ũrĩ wanyua njohi? Ewe. Catherine ũrĩ wanyua? We ũrĩ wanyua? No Hennessy. Ewe Mkristo. Ewe, kiawa.
Hennessy ni njohire nyogo ni Uhuru thie hare hawa ina speed wethi tu ehe tukithie umwire tere wina njohire etagwo Hennessy wethi kumaka wethi urie izo sin Hennessy andika rito Hennessy inyuagwo ni Uhuru half liter yumaga 8,000 ndamikorire na Dani wakwa anyuaga Hennessy my son Dani mwana wa form 2 anyuaga Hennessy tondu ajira dadi nitumie pesa ya kitu fulani ya kufanya exam na nini na nini kama tumela ni pesa ngapi ni kitu 3,000 akahura America kwenyina dadi mam tunafanyika exam hivi cheki hivi mam cheki mam cheki tunataka kuna kwenye teacher alituambia tubai materials zingine za concept nyingine tunaandika cheki mam tunataka kitu kama 6k lakini dadi amesema atapata 2k kwa hivyo nataka kitu 4k mama anatuma mama kore ari nokoro ni muhoi ni kuhoya mwana wake no niguo twathakirwo ithueri karata na jamaa tuturaga na kio guku kanitha nikio giokaga ha mitambo-ini gituraga na bigijie kulikuwa niki mzaya anasema nini sasa mzaya nilikuwahubiria tulikiugo sasa niliwakuta kwa karimu kwa kijana mzaele wameanguka alikuwa na wadondosha kuwadondosha mzaele na yeye ni mnoma nini ndadondosha ciana guku nake kuri ari ciakwa cikarite ciuka kwirorera bondo akindondeshwo guo muthenya gocio ciana icio ciragia ngari cigathi na ngari yakwa cigathi John ukoragwo haha kianda anaenda anapiga round alikuwa Nairobi West kuleta kuchukua Hennessy kwa sababu Rongai hakuna iko Nairobi West wale maana yuko na gari iko there makahona dad uko church sasa cheki hivi na tunataka kwenda hapo Rongai kutengeneza nywele sasa nimamenya kule ade une maramenya meko kinya Nairobi West meke atia ashoke wewe kora karumu kao ekeretwo ngoma herwe borwo ekeretwo rwarege na ke no rwimbo mari ya ginya thaa 9 cia utuku na ma pornography na ni gukuri ndungumaga guku kanitha kihoya baba tusikie naombea Catholic naombea Bambura naombea Kongi guku hoyagira ciana ciene na ciakwa no bangi ciranyua. That is what I'm calling for you to pray. Ndonire ndikirimo ndirariririe guku kanitha ndikarire thiku ithatu ngirira utuko na muthenya guku gu ndiika andu aya Bambura majao kwa nini umekasirika kamera hapana niko sawa no ni kuigirika ngoro guturuo ati nie ni ndiratongoria ciana ciene guku guciteura cigucenjia na ciakwa guku ithathatu nginya iritu ma hau no bangi kairitu kaguthaga bangi ungigucia bangi ya kairitu kau no gukungikua no kuguruka ungiguruka nikoikaine nikoiria kusanifu ndio kusanifu. Praise be the name of God. That is what I'm trying to tell you. Gikwiro ndiakwira out of the experience. Wakwa ndiri na mutumia. Ati niko thiko kwizate ukahoera wa ciana ciakwa no nie ithe na nie nyina. Riu ni baba na nao. Ndio hota kuingira gwa kaire tu na kumenya nikigareka tondu ndio thite gakore kenui. Mathani twagocwo. Mwenda kumena mumene. No nie ndikurutithania wira na mitu. That one I will not do it. Koki wazee uambie hapa ni kanyanga. Kuja kunifanyia hesabu za kishetani sitafanya. I want to do that. Ona dida Ronaldo matoe goshora. Kirie mwega na cia wikate. That is what I'm talking. Ciana citu ni ciurire. We are not with our children. We are not with our children. Huyo mtoto ameweka password simu yake iko na password 8. Iko na password ya Instagram, iko na password ya picha, iko na password ya pornography, iko na password ya video, iko na password ya kila kitu. Hata kama message kakitoka hivi kurudi hivi, akifunga password iko. Huwezi fungua message yake. Na yako anakujanga mpaka anajua. Anakujanga niona niliweka pattern fulani hapo. Unaona? Aiangalia hivi. Prison break. Hapo unakuja kuniambia nini sasa?
That is all what we need. Let us redeem our marriages. Let us redeem our families. Let us redeem our churches. These churches kwa madhabahu hapa, shetani anaabudiwa hapa. Madhabahu ile hapa, shetani anaabudiwa hapa. Shetani wamekaa huko, wanaabudu, wamekaa tu, wamekufuka, wanakaa tu, wanakaa kuja mdomo unang'ang'ana ukakiuma hau utakuaria ukaganiria neno wapi? Kuna neno ilienda magathi kuria makaheo token makero mmefanya job kali ile maine mountain Gatoroni, ma devil worshippers wako huko wanaomba na nyinyi. Bwana Yesu asifiwe sana. That is what I called you for. Si besha nyinyi mutikahe besha dina besha twakuria dina tuo dina tuo gakari dina koroko ni gakuru ni kega twakwa ni turi munyaka waku kira ketu ndahetwo twega twakegera ari ndathukirie no Ngai ni arajokia handu hariku ni arajokia ni ndirona ni njoke ni thiete ho ni ho thiete tondu kanyumba aragejokerie kanyumba kangi kega arajokeria ki tutwana twakwa tuothe ndiratuona twana 13 turia tungi ndiamenyaga nginya ndathiaga tukero ati mwana uyu akoragwo we waku uriku warora kona uyu ni nie nariko ni ndi mutumia riu toyu wakahau akandera ngaigua no ndiracaria mutumia mutikagerie guthi kuhoera mutumia. Sitaki mwanamke kwangu, sitaki. Nenderete ciana ngarikia riu ndenda gucavu Ngai ndikara tafauru. Sitaki contamination. Musijaribu. Kuna koki kwanza wewe ni mmoja na niombeaga ati nipate sitaki. Don't need a wife. Dikwenda nego ikarogu eni verse 16 ikagate verse 12. Therefore the people of Israel cannot stand before their enemies because wamejichanganya na vitu za kishetani. They turn their backs before their enemies because they have become devoted for distraction. So the moment you pick up that the enemies camp things, you become devoted for distraction. I will be with you no more unless you destroy the devoted things from among you. God will be with you no more until you destroy those stupid gadgets you are carrying. Na hiyo mabadiliko kujiita mabishop na mapasta na maprofeti ya nini bure kabisa. Rugama na Ngai. God will exalt you. God will manifest you. God will lift you up. God will make you the person you are. He called you. He said in the book of Jeremiah, he called you. In the chapter 1 of Jeremiah, verse 9 and 10, he gave you a role to perform. And I've given you power to destroy, power to uproot, power to overthrow, power to plant, and power to build. That is all what you need to have so that we can conquer. But if you don't want the wrath of God, you must abandon. Mitugo yo mutigana nayo. Mutikano ke guku kana mutikana dikure muguthi mwaje gwetia besa kana mwaje kuhako nigetha muthire icio. Stop that. Stop that. Don't do it because of money. Let money follow you. God, money will follow you. Yes. Niturabatara kuria. Digioka gwete ha gutumia tiriri biuje tiri andu magana nindiramenya ndina hakiri ni ukuhaica ngari ndina hakiri ni ukubatara gathimu ndina hakiri ni uriria raji I voluntarily from me to ndina cio ni ngucoka muhuko ngwira atiri nyita magana matano ndugithie bange namo kindu wariha kindu twarihania ni ndakudaruta ngiri na hakiri ndirakimenya ni urihura thimu ndirakimenya na riki Ngai ni anete mbeca icio nyine mbeca ndumagiro riu ngira gathimu-ini gakwa tuikara ngitangirikia haha ri nigukora 5,000 6,000 itari cia guthukuma no mundu wahutio eka atia mbeca icio ingihitia thicie kire account-ini thinaga wiki 3
thina nginya gwakwa gukaga gya kurio to ciuma ciakwa ciuma cia on transmission cithi kuria cirathie na ni ndacibana ndicikira wa thutha ati nigetha njenge koki ndimwire kuja tukakunywa gevanta na hapa ati nigetha ndihingire koki rithoguo ndimwire ni aje sasa thina uria nguria ndi ndawona nginya ngari yakwa ithiragira maguta bara gatagati nona bara ndekagwo ngikare guku ngikara guku nginya thaa ithathi cia utuku riria kafyu yambĩtie na gũtirĩ tũbetĩrũ tuothe nĩ tũhinge ngakinya na kũrĩa karĩ-inĩ kĩmũtitũ-inĩ ngari ĩkarenga maguta ngaririkania no arĩkaga ngiri iria 5 ngũkwĩrĩte ũnengere mũtumia ũrĩa ũthire gũciria ũthire gwĩka maũndũ maku rĩu rĩha ũgakoma gacokia gatĩ rĩu rũcinĩ ũkariganĩrwo ũgacũnga ũkariganĩrwo ngari ĩratakwĩra marĩ ũkama papa mkubwa uko sawa niko sawa ni mtu nangojea okay tukorio ke mtu kuinamirio gwetigirite akona nduthio ka zakaboyo ukaigua thoni ukageria gutonyerera na kuuthie kaima ukageria gwatura thito utonyere ndukonwo reke ni minister ni matiang'ina ni akui ni kuhituka rahituka akarigo is this the Waruinge? Kweli huyu mtu alikuwa jambazi. Yaani amefilisika namna hiyo. Mwadhani ya gosho. Concept more understand why I called you and why we must have this movement. If you refuse, God will bring. Sio lazima. If you refuse, God will bring them. That will stand. Because God has chosen this country to be the springboard of the revival of the gospel of Jesus Christ. So whether we are in or we are out, the revival will come. Whether we agree or we not, the revival will come. Praise be the name of God. And then what happened? Let's go very fast now. You cannot stand before your enemies until you take away the defaulted things from among you. Verse 14. In the morning, therefore, you shall be brought near by your tribe, and the tribe that the Lord takes by lot shall come near by clans. Verse number 16. So Joshua rose early in the morning and brought Israel near tribe by tribe and tribe by Judah and was taken. And he brought near the clans of Judah and the clans of I was taken. And he brought near the clan of Zerahites man by man, and Zabedi was taken. Alifanya uchunguzi. Auto search. Akalete clan. Akaangalia hapa hakuna. Akalete wengine tribe, wakaroro wakaonekana hakuna. Wanatafuta ni nani akona mzigo. Hii mzigo imefanya tunyoroswe. Ni nini? Anatafuta. Mpaka akapata mtoto wa Zabedi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtoto wa Zabedi akaletwa. Anaitwa Zabdi was taken. And he brought near his household man by man. And Achin, the son of Kami, son of Zabedi, son of Zerah, the tribe of Judah, was taken. Then Joshua said to Achan, my son, give glory to God. Hakuwa mbaya, hakuwa mkali. Alikuwa ndio kimoto ngiki. Mwana wako mwadhani ya gosho. Give glory to God. And then say amen. Yote wala tokiugaga. Anuramenya kule uma. No kanueleka wewe. Nenda kamera omeleti. Joshua said to Achan, my son, give glory to God of Israel. Give praise to him. And tell me now what you have done. Do not hide it from me. And Achan answered Joshua, truly, I have sinned against the Lord God of Israel. And this is what I did when I saw among spoils beautiful cloak from Shinar and 200 shekels of silver and a bar of gold weighing 50 shekels. Then I coveted them and took them, and see, they are hidden in the earth inside my tent with the silver. He said, he gave it. So own your sins for you to be forgiven. We must own before we start moving, before we start going anywhere. Own up your sins. You own
up your sin. Maundu maria wikaga andu-ini. Ndiamini we. Leo kimundu kiria giokaga gucema utuko gigoka uguo. Gacoka gigacomoka. Leo gatuma heni turia ukoragwo natuo tukai maundu turia wikaga na kuu. You must own up your sin. Failure to which? Mwana ucio ekirwo atia? God had said, whoever did it achomwe na moto. Hawa walipotokelezea, walipokuja, walipelekwa mahali, wakapigwa na mawe na wakateketezwa. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya kuletea geshonoko kazi ya Mungu. So most of the works we are doing is failing, not because of those people out there, but because of you and me. We have caused the failure. We have let God down. We have disappointed God. And that is why God is furious with us. We have disappointed God. That is why God said he will not walk with us until we repent, until we confess our sins. That is what God is calling upon. We become righteous. Tuthere. Nigetha tukorwo turi andu athingu na tukorwo turi andu ega. Let's stop forgetting maundu maria Ngai aragwikire ira. Wacoka kuuga ati ni sisi. Nilikaa huko chini, huko hapa na hawa wazee. Sorry, mimi nawatumia tu pole. Si wewe, nasema hawa wazee. Wewe si huyo mzee. Hawa wazee. Wakinihesabia venye sisi tukiingia, unajua tukiingia sisi ukiona huyu hapa, uone huyu mzee, uone huyu, hii ni Nairobi mzima. Tukisema watu 10,000 tunagawanyanga, huyu anaenda, kanisa inajaa. Sasa hapo ndio unatufacilitate, unatupatia 200,000, 500,000, million. Sasa yako negera milioni imwe niki yagwika ate ade no hoti wa kwanirira ingeima hathi harake ni komure kugethi gikoni akire gikoni ya gwikira icio akire breaking news automatically Waruinge amechizika gwikoro TV ni na TV ni ugakonjuria ciuria ndimere ndirahunjia kiugo kia Ngai ndauga andu marepent ndinekinyia message ngiri magana mere wera ndikunengera cia gwika ate uthi ugathukome ukire na moko tigai kurithia andu ciegau tigai kurithia andu ciegau tigai kuragithia andu tigai kuragithia ciana cianyu. We are suffering because of that stupidity mistakes. Repent. Let's change from that. Let's change from that attitude. We need God. We need God to help us. We need God to redeem us. We need God to change our life. We need God so that we can be righteous. Turabatara Ngai ciana-inĩ citũ, turabatara Ngai marriage-inĩ citũ, turabatara Ngai ithomo-inĩ citũ, turabatara Ngai mũtũrĩre-inĩ witũ. We need God. In our business we need God. In our families we need God. In whatever we do every day today we need God. Lakini tutirenda kuigua na tukariganĩrwo. Tiwe mobilize. You have no capacity to mobilize even kiura. Nduri koki huna capacity hata chura kuicommand. It is the grace of God that is in you that makes people follow you. Kuna mtu prominent. Mimi nakumbuka tukifanyia Uhuru campaign before ile kitu ya ICC tangazwe. Mimi nilikuwa nimechaguliwa watu kadhaa. Tuende tufanyie Uhuru campaign. Tukaenda Katondo. Tukapatiwa mapesa mingi sana. Tuende tulipe watu wakuja kwa kiwanja. Tukalipa watu walikuwa nalipo 500 wakuja kwa kiwanja. But by the end of it in the evening walikuwa watu 200 kwa kiwanja. We are 200 out of the millions, only 200 waliingia kwa kiwanja. Lakini 3 days later Uhuru akatajwa yeye ni suspect wa ICC. Kenya mzima ilienda kumungoja kwa kiwanja. Kenya mzima watu tulitoa pesa tukamlipia campaign, hakutoa pesa yake, jina yake ikashoot. Ukumbuka wakati walitoka Hague wakikuja kutoka Jomo Kenyatta mpaka hapa Harambee House, walichuka ndege saa 2 asubuhi, walifika Harambee House ngapi? Saa 1 usiku. Kwa sababu ya umati walizungukia hivyo, wakapita huko. Why? Because the grace ilishuka. Na pesa yake akaambiwa weka kwa mfuko. Yeni, everybody kaitatomesha mfuko. Nini leo unauga? I am now speaking. Now wait for God to give us the grace. Let him speak in our life and we will be different. We are going to conquer where they cannot be able to conquer. We are going to make it where they cannot make it. We are going to stand where they cannot be able to stand.
So don't look at material things. Let's look at where God can take you. The achievement that God has for you. The promises that God has for you. That He is not going to forsake you. He's not going to leave you. He's telling you, just seek my kingdom and the rest shall be added unto you. And God does not add sorrow. Ama anaongeza sorrow. He's a faithful God. He's a caring. He wants arenda maru maya maku, marutu maya na ngoro yaku. Marutu. Ti mbeca ciaku cirendekana. Ni maru na ki na ngoro. Ino ngoro. Ndakunengera. Ino ngoro ndakunengera. Ino noyo. Ucoke warikia uwe aya matiikaga atia. Mati kuhotwo nĩ taki tondu mena ngai nĩ maratwara na ngai nyitha makagotie kundu mungindwara ona mungiuka na majeci mothe guku Kenya no niko na yeye ngiko na yeye hakuna mahali hakuna ona muthi murute magongona he mapasta mangĩ na guku banana mararuta magongona kanitha kau kaharĩngĩ no nginya karũgamio atĩ ndarĩ arahonoka wega yani arahingũrire kanitha oro rĩu arahonokire karĩ athoguo ati oro rĩu arahonokire harĩ acio ũguo Kabauro rĩ yani andũ mathomaga ibuku rĩa Paulo kuma Corinthians icio nicio magwetaga o mũthenya no matiratarĩria atĩrĩrĩ Paulo rĩ ona gũtirĩ kĩrathi athire arĩ ũ na gũtirĩ kĩrathi kĩa mũndũ athire na nĩwe marakuotia atĩ Paulo agĩkiuga marũa ma Paulo maugaga marũa ma Paulo arĩthoma kana arĩ kĩ athire kĩrathi kĩau aciarĩtwo nũ na arĩ ũ Paulo arĩ Al-Qaeda Al-Shabab arĩ mũru gũkĩra ndũra ucio ateng'eretie Jesu rĩa kamũtĩ ũguo Jesu agathiĩ rĩa kamũtĩ ndiga niĩ ndaugaga njethetaga Jesu broka ucio atwarire Jesu rĩa kamũtĩ kauga rĩrĩa Jesu orire akĩũra nĩ mũndũ arutĩtwo nĩ kinya ũguo nĩkĩ gĩatũmĩte ore nĩ Paulo Paulo nĩwe oka kũhunjia kiugo arahunjia kiugo akĩhahithagia andũ akĩmera we rĩu mamuona makamenya magekũnjia ũyũ nĩ ekũrakara mũtikareke arakara nĩ ekaga maũndũ wanyita ũrendekana mũndũ icio ngirĩthi ndũgakũnjwo atĩ nĩ mabishopu kana nĩ mapasta nĩ tũkũmahe gĩtĩo kĩao na tũhe maguta mao gĩtĩo no mahĩtia matũime maime maitũ gĩtĩo maitũ nĩ ma Joshua nĩ ma mwaki na nĩ macomũraga kĩrĩa Njirũngi nĩ comokaga maya matirĩ na wana maya aya matiũĩ kũhotwo nĩ takĩ niĩ mũtigecite handũ mũkũndwara kana handũ mũgate mũhote Ngai atarĩtie tathiĩ mũndũ ndũra no we twarĩ nawe no we twarĩ nawe no ũnjũĩ wega ũyũ nĩ aramakire ngorera gũire nda kũriũ niĩ nĩ njũĩ kũrĩa Ngai andutĩte nĩkĩo ndĩmũgocaga nĩ njũĩ mwĩrĩ ũyũ wakwa nĩ ũhĩtũkĩire rithathi 12 nĩkĩo ndĩmũgocaga nĩ njũĩ majaji nĩ ekĩrire nguo ndune akĩnduĩra kũnyongwo macini ĩgĩthiĩ kiuga ũũ ndarakua nĩkĩo ndĩmũgocaga niĩ thiĩte njĩra maita 52 na hingo ndatwaragwo nĩgetha ngakua nĩkĩo ndĩmũgocaga hetwo thumu maita 9 nganyua no ndiakuire nĩkĩo ndĩmũgocaga na hingo ĩyo ndahindĩkĩtwo Ngai anjĩkĩire maũndũ macio mothe nĩ mũriũ ndĩraruma ngĩmwĩtaga mburuka nĩ mũriũ ndĩraruma ngĩmwĩtaga maũndũ marĩa mangĩ no akĩnyenda oro ũguo akĩona kĩmũndũ gĩkĩ ingĩkĩhe wĩra no kĩrute wĩra na nĩkĩo ndĩmũgocaga tondũ ndagĩire indo ona itamũĩ aheire itamũĩ akĩnjĩra oya gĩkari kĩu oya kĩmũgũnda kĩu oya kĩnyamũ kĩu oya kĩu ciana ciakwa nĩ American citizen na nĩ Canadian citizen ona itamũĩ nĩ ciatuĩkĩte ũguo itamũĩ ani ndiũĩ kana nĩ mũranende sana itoĩ Ngai ũcio ndetaga Jesu broka ndetaga Jesu conman Jesu ũyũ ndĩrahunjia rĩu arĩ conman mũtũrĩre-inĩ wakwa arĩ broka mũtũrĩre-inĩ wakwa no Jesu ũyũ akĩnjiguĩra tha o ndĩmũmenete o ndĩmũrumĩte akĩnjiguĩrĩra tha akĩhonokia kĩu nĩyo that's the only reason I praise him not because of money I have seen money
I have seen. Jikarete the nama president 30 19. Mandela, Sam Nujoma, Kikwete, Kibaki, Uhuru, Moi, Museveni. Aisho the gutiri mundu tariana ile metho gukuria. Agaikara haria ngamwira uria gugwikika na gugekika. Shokiru. Tutiracaria mbeca arataitũ, tũracaria Ngai. Mbeca nĩ cigũtuma thutha. Tũracaria Ngai, ciana citũ nĩ ikũhonoka. Tũracaria Ngai, nyũmba citũ nĩ ikũrũgama. Tũracaria Ngai, ũtonga nĩ ũgũtuma thutha. Tũrũgamaine magũrũ maitũ. Mũkuhĩrĩria haha, mũturie maru. Ũrĩa ũkũhota gũturia maru. Wahota kũhaica haha, ũkome haha flat. Wahota gwĩka ũrĩa ũgwĩka. Renda twĩtie maraika othe, mwĩtie Mikaelo, arĩa moĩ gwĩtia Mikaelo, arĩa metie mũndũ gwĩtwo Jo etagwo atia, Rafaelo, Gabrielo, Aurielo, acio othe mũmetie. Tondũ tũkũrutana services cia kĩ? Cia maraika. Ĩtwo nĩ matũrũngaga. Na arĩa metagia Mikaelo, ũmenye ũgĩtia Mikaelo tondũ mũĩ gwĩtia Mikaelo mũno. Atĩ wahĩtĩrio, naitisha Mikaelo. Mikaelo harũrũka. Harũrũka na rĩhĩwa njĩra Mikaelo. Nĩ very just. Ĩndĩ mũhethirie mwe. Alice. Watia na kĩondo kĩu gĩaku. Reke ndĩmwe, tia kwamba gũthiĩ. We mũgate mũno. Nĩ ũgũthikĩrĩria? Nĩ ũkũhota? Kwĩhinyĩrĩria kana? Kĩambe ũthiĩ. Nĩ ũgũtũkora. Mikaelo arĩa metagia Mikaelo. Mikaelo nĩ mũraika wa mbara. Nĩ mũraika wa kĩ? Kara yake nĩ ĩrĩkũ? Red. Kara yake nĩ ĩrĩkũ? Mwagua mu. Mũhunjagia kĩrĩa mũtoĩ. Kara ya Mikaelo ni uyu. Ni blue. Royal blue. Niyo kara yake. Kara red etagwo Uriel. Uriel ni wisdom. Kara ya red ni ya wisdom. Kara ino niyo ya bata. Kara ya green ni yao. Ni yao. Ni ya Rafaelo. So niwe ndagĩtarĩ. Tiketagwo Rafa. Jehova Rafa. Niketagwo Rafael. Mũke ndĩmũbundithie Sunday arĩa makoneka. Ũhoro wa maraika. Nake Gabriel rĩ, no ũrehage message. Ithe tu wagĩtũmwo kwĩ Maria. Ero nĩ ũkũgĩa kana. Ũcio nĩ wa message. Waigua anje kũheana ũhoro, wanje kũrathĩra andũ. Ũcio nĩ Gabriel ũreka atĩa? Ũrakũhe insights icio. No Michael. Michael nĩ kĩ? Michael nĩ blue. Kara ya Michael nĩ kĩ? Umutige confuse nikio mũrona mũkĩhũrwo bara. Tondũ mwĩtagia mũraika wa wisdom mbara-inĩ. Na mũgetia mũraika wa bara wisdom-inĩ. Nikio mũragonio. Nikio mũragonio. Nwanyita. Thiĩ thome na mũthimũ thikare thĩ mũbundithio. Mũtige gũciki miracles, mũbundithio kiugo kĩa Ngai. Mwamenya kiugo kĩa Ngai nĩ mũrĩhotanaga. Na gwĩtara kĩndĩ muone. Gwĩta Michael tondũ we ndĩra twĩte. Michael aukaga na rũhiũ anyitĩte na guoko kwa kĩ? Kwarĩo. Na Michael atumagwo nĩ Ngai oke acehe honge iria citaikarĩte wega. Toka dada. Ukama. Uka dada. Ukama. Inawe. Na rugama. Rĩu ũyũ rĩ aretia Michael oke ahũri ũyũ tondũ ũyũ nĩ aramũtunyire mũzaĩ. Ukamwĩtĩra ica Michael haroka do the justice. Nawe rĩ ũratunyirwo mũndũ tondũ ũramũtigĩte nyũmba ũrarĩ na hau ha neighbor gwetha twa matumbĩ. Nĩ ũrarĩ na kĩmũndũ kĩngĩ. Wanyita? Nĩkĩo mũndũ waku aratigirwo idol ũyũ areka atĩa? Tondũ nĩ ũrarĩ na mũndũ nawe. Wanyita? Rĩu Michael harũrũka rĩ icio nĩ rĩu ti rũhonge rũcomokete mwena waku. No ena rũhonge rũcomokete mwena waku. Michael harũrũka rĩ oka gũceha ho. Egũceha harũrũka tigero rĩkũ. Rĩu wamwĩtia okaga for justice both you no ũcio ũramwĩtĩria. Ũguo mũtige wana ũcio wa gwĩtagia Michael na gwĩtagia kĩrĩa ikũrũka. Michael harũrũka oka nyũmba-inĩ ĩno ona niĩ njĩkĩte kaũndũ tũnyũrũthagwo handũ ha tũringagwo kĩmwe mũndũ ũcio ti mũru mũno. Nĩ mũru ndarĩ tha. Akorwo nĩ mũthuri na mũtumia nĩ etia Michael harũrũka nyũmba ĩno. Mũthuri we nĩ aragana we nawe nĩ ũhenanirie nĩ ũtunyanire.
mulika kwa the same Michael dashakoraga na angels. We don't worship angels, but we invite them, and they can only come at your invitation. Praise be the name of God. The main one, the archangels. Neke ma'am. Kagodiri ate. Ito mai. Eh? Kwasa getapa ya. No sa. Doki ose. Ne korora hora mono. No sa. Kiba. Kenda baba, kenda aba. Okay. No ni ndira kuona ngali member muthenya uria. Ngali member. No na leu. No ko remember ndira remember. Etoka. Nenguonaga thikiraria. Ndienda kuonire ndonaga we very familiar, lakini ndiye remember very well kwa ndienda kuonete. Emase. Mwathani awasho. Ne sister ito. Nwa gwito gicagi. Ni ndagitari hari akienda kari yako. Riu ri. Niguo. Kwina archangels. There are 7. Kwe Michael, kwe Gabriel, kwe Uriel, kwe Uel, kwe Raphael, kwe Jophiel, na kwe Zedekiel. The Mogugun, you study about the angels. So, invite angels in your battles. Wakoroni horo wa kohonania, invite angel Raphael ni waragi wake wakirini. Wono oyo ukamenya mwenau tondu ni ukuona kiroto-ini ukamenya muraika uria operate nake no. Wakorwo wona mburu ino ukamenya no ni mbara. Wakorwo ready ino ukamenya no ni wisdom. They are very wisdomatic. Nanyita wiwa ararehe tuma undu twiho, yani ukarigo mundu uri aruta kutwa idea tu. Nanyita na akiona mundu wa white he ucio endaga purity. Ugo angels othe matwaranaga the same. Tondu wa purity no nginya koroho nigetha uyu aharuruke. Na nigetha uyu aharuruke no nginya korwo we mutheru. I'll teach you on Sunday about that for those who will come. Asanteni sana. So let us cleanse. Mutakuja mtu taka ni kulala, kupiga magoti, whatever you want to do. Let's seek. Biblia inasema naye akatubu. Wakatubu wote. Katika verse number 13 inasema get up. Ndivyo Mungu alimwambia Joshua. Get up, consecrate the people and say, tell them, consecrate yourselves for tomorrow. For thus says the Lord, God of Israel. There are devoted things in your midst, O Israel. You cannot stand before your enemies until you take away the devoted things from among you. In the morning, therefore, you shall be brought near by your tribes, and the tribes that the Lord takes by lot shall come near by clans, and the clans that the Lord takes shall come near by the households, and the households that the Lord takes shall come near by man to man, mundu kwa mundu. Kwa hivyo mutafanywa search. Mutafanywa search. Sisa hizi Mungu kutoka sasa, I want to invoke the Spirit of God. Awafanye search, anifanye search. Ndio mwenye si wa hapa akanyage kubwa kubwa aende katika jina la Yesu. We need the people for this job. We need the people to stand with this work so that we can go. No tutigothi na manyoka na ciura. Mugithia ukaigwa nurumiro na guku. Mugithia ye ukaigwa guku nurumiro. Uthie gugika gugicirege ni anointing na ni uri ukanyakanyirwo. Ugathio nginya maguru ne mekire ati ni uri ukanyakanyirwo na guku thutha. Ni mundu uri amwita igo mutwaranaga nake. Dada, mwathani agacwo. Mutwaranaga nginya mutwaranaga uguo.
na nä må tumia mwä zako må twaranaga å guo githä nä nyoka ä tå raga ä kå rå mä te gå kå å tå raga wä kä nginya andå marä oa nä kä må tumia nginya å rä a rathiä å kä menya å thiaga magå rå magä thiaga å guo nä å rä a wä kä two nä maå ndå marä a wä kä two no nä koki nä å yå mwä nake haha nä å kå rä aga no å hå ranaga mbara nakå maanda ndora na thå ä ha mwä haha må twarä te nayo må twaranaga nayo å guo ä tå ragä kå rå magå gå ka gwä na thuya Nanyita. First of all, let us deal with the enemy inside us before we get out there. Praise be the name of God. Abai mondo. Yes. Kujeni karibieni hapa. Ukitaka kupanda upande. Niwekee worship mzuri. Worship ile ya nganga. Tuotende na ile ya worship ya nganga. Kama iko. Kama haiko ni sawa. Yes. Pandeni wale wanapanda pandeni. Haisha ya igoro. Ni mwakidira kia. Be prepared. This is fire. You repent everything. Wewe na hinyao ya nyamwezi na weheri ya. Metware oku. Niwe wagwire. Niwe waunire metha. Kai. Do. Niwe weka wade itwara oku. Oku. Ndaiguire nä ngoma agäthiä tondå thakame ä yo rä nä yo ya sacrifice two no nginya ĩngĩ arĩ ndimirwo. Thank you Charity. Thank you. Yes. No kwambĩrĩria worship. Nĩ mũrathiĩ ka kamera ũratuĩka nĩ kamera nĩ ĩrathiĩ kũ na mũndũ wĩna gakuo gakuhĩ no akahumbĩre na kũngĩhoteka no ũngĩhoteka no ũhumbĩre mũtwe waku kũngĩhotekeka ũngĩhota kũhota humbĩra mũtwe waku ũngĩremwo ũikare oro ũguo mũtumia ũcio nĩ kũrora ũcio wa gwitũ you have been called to intercede. Tigana siria makiria ekira wako nuko na rwanga please tokinya rodi online Aisha yaigo atumia Aisha ina huko igoro kujeni huko juu Aisha ndio unekoma uyo no koma ruira chozi yangu ni wewe wajua siri ya machozi yangu ni wewe wajua siri ya machozi yangu ni wewe wajua siri ya Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninawalete watoto wako hawa katika madhabahu. Naitisha services zote za malaika wako wakashuke, ndiposa waweze kumanifest kila mtu na malaika anayetumika ndani yake. Ukawapiganie vita wanapoenda kutubu dhambi. Baba, nakuomba ukawasamehe chochote ambacho wamekibeba ambacho hakifai, the devoted things. God, accept them. Ukubali vikaweze kuteketezwa, vikachomeke na wakawe wasafi, wafanye kazi yako. I commission them to do this movement of winning souls and turning around all women and our children and the society. You told us that a woman is the foundation of the society. God, let this light ichipuke kutoka hapa, imulike katika dunia mzima. Ni katika jina la Yesu Kristo. Amen. Sasa weka hiyo. Tuendelee na hiyo wimbo.
Najua wengine labda hampendi, lakini penda wimbo tu. Mwambie Mungu akusikilize kama mtoto. Ukiweza kulala ulale, ukiweza kupiga magoti. Take your time. Speak to him. Take your time. Repent. Kuja. Ulisema nikutafute Mungu. Ulisema nikutafute. Ulisema nikutafute. Bila wewe sitayaweza. Bila wewe sitayaweza. Bila wewe sitayaweza. Unifundishe kama mtoto. Unifundishe kama mtoto. Unifundishe kama mtoto. Unifundishe kama mtoto. Ulisema nikutafute. Ulisema nikutafute. Utafute. Ulisema nikutafute. Depend on behalf of your family. Depend on behalf of your country. Depend on behalf of the leaders of country. Depend on behalf of the church. Depend on behalf of everybody in the society. Lilia tu Mungu. Lilia tu Mungu. Lilia Mungu. Muite huyu Mungu atakusikia. Muite huyu Mungu ana uwezo. Huyu Mungu ana uwezo. Huyu Mungu ana uwezo. Gayo ni muhoti. Yare hinya ni muhoti. Mungu kama wewe. Hakuna kama wewe. Hakuna kama wewe. Hakuna Mungu kama hakuna baba kama wewe. Hakuna kama wewe. Hakuna kama wewe. Hakuna Mungu kama kuna kuna Mungu mwingi aliyekaa kama wewe. Hakuna Mungu hakuna Mungu mwingine aliyekaa kama wewe. Hakuna Mungu mwingine aliyekaa kama wewe. Asina baba
aliye kama wewe, sina wa wako, aliye kama wewe. Sina mama yako aliye kama wewe, sina mama yako aliye kama wewe. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe, hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Na sina baba aliye kama wewe, sina wako aliye kama wewe. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe, hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Sina wako aliye kama wewe, na sina wako aliye kama Mungu mwingine aliye kama wewe, hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Na sina wako aliye kama wewe, aliye kama hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe, hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. You are the Lord and God Almighty, and you are the King and Jehovah Nika. Ninakuabudu asubuhi ya leo katikati ya milima na mabonde, ukamkumbuka mtumishi wako. Uni uko unijalie neema yako. Uko nimetoka ni mbali, na uko niendako ni mbali sana, na sijui kesho kuna nini. Uniepushe na jambo. Kora yako ni kwenda temuna maki netigani ya moko ini mako. Kama binadamu nikilala usiniache, ukanitumie, ukaitumia roho ya mtumishi wako, ukaseme na mimi kama vile mtu asemavyo na mwanaye. Na wakati nimechelewa, unijalie neema yako. Kama nikienda njia isiyo kupendeza, unijalie neema. Haki inaweza kaisha, lakini neema yako ikaliko. Ukaitazama nyumba hii ukiwa kiti chako cha enzi, ukakubali. Tukandiganiria moko-ini mathoci akwa. Ingĩgathiĩ bũrũri wa rũgeni-rĩ, kũndũ itekũigua arĩa mararia-rĩ, tukanandiganĩria. You are the Lord and Jesus. You are the Lord and God.
moyo wangu usilale, sifa zote mubeba. Moyo wangu sifa zote mubeba Bwana Yesu. Moyo sifa biza Jehova. Nyumba hii inajengwa, siku moja imalizike. Moyo wangu nikisahau, sifa zote mbeba. Moyo iyo yale kwa moto wetekele tokanantiga. Iyo yale kwa moto wetekele tokanantiga. Iyo yale kwa baba wetekele nagotu. Iyo yale kwa baba soka nenairo nago taita tokana ongega soka nenairo nago taita tokana inyawa mwiru yuke nago taita tokana inyawa mwiru yuke nago taita tokana arata kote no mati nago taita inyawa mwili ogeni nago taita tokana arata kote no mati nago taita tokana matukoma kwa mangeni nago taita tokana inyawa mwili ogeni nago taita tokana arata kote no mati nago taita tokana iyo yale kwa moata nago taita tokana iyo yale kwa moata nago taita iyo yale kwa baba wetekele tokana iyo yale kwa baba wetekele podikele iyo yale kwa roside wetekele podikele iyo yale kwa baba wetekele podikele iyo yale kwa maida wetekele podikele iyo yale kwa mama wetekele podikele. Wakumbuke watoto wetu, ikumbuke nchi yetu. Onasho inywe mu bururi wa kuraya, inywe mu Amerika, ona mukodo gwetagwo ka o bururi uria uri, ririkana bururi waku, ririkana ciana ciaku, ririkana nyumba yanyu, ririkana ciari yaku, ririkane onawe Mwathani uyu ni araringa kiama. Okuri uri korori Mwathani agigacoka reke agakuririkana, reke uhoti wake ukorwo hamwe nawe, reke Jehova wike maundu, reka maundu maria baba matekekaga maitho-ini maku, maria andu a thĩ ĩno maconaga, aria moya atĩ matingĩka. Ririkana Jehova kuria undutĩte, kuria undutĩte Ngai, undutĩte njera mang'ang'i-inĩ kuria mabangĩte kũnjũraga, no nĩ wanjeheririe moko-inĩ mao, nĩgetha ngarũgama mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ ndungate rĩĩtwa rĩaku na ngũgoce, tondũ gũtirĩ Ngai ũngĩ na ta ũrĩ Ngai ũrĩ tha nyingĩ, ũrĩ Ngai ũrĩ tha nyingĩ. Nĩ njũĩ ona nĩ ũkũiguĩra ciana citũ, nĩ ũkũiguĩra atumia aitũ, nĩ ũkũiguĩra athuri aitũ, nĩ ũkũiguĩra ariũ aitũ na arĩa aitũ othe, nĩ ũkũmaigua. Maririkane Jehova rĩrĩa agwĩta Ngai. Nikapate kibali nikaguze ile pindo ya nguo, ukanijalie neema, ukanijalie neema kila yote, ukanijalie neema. Roho inapenda, roho inapenda, roho yangu inapenda, roho ya Jehova, roho yangu inapenda, inapenda. You are the King. Ukanitupie kwa kazi hii.
na ukalia mwisho na janga huko nia zako na sijui ninaenda kukutana nani. Njoo unisaidie, njoo tu kama binadamu unisaidie, njoo Baba unisaidie, unisaidie niwafikie wale wako kule naenda. Asante Baba, maana wewe ni Mungu. Usikie tu kilio cha watoto wako, usikie kilio na vilio vya watu wako. Wanakutarajia Jehova siku ya leo. Wacha vyote ambavyo tulikuwa tumevibeba viovu na mikufu ya shetani yote ikateketee siku ya leo, ikaangamie na ikachomeke. Tukitoka hapa, tutoke hapa tukiwa kwenye urithi na kwenye mamlaka yako Baba. Gutire Ngai ungi uhiana tawe, gutire Ngai uri uhoti ukirite waku. We Ngai we muoyo, we Ngai urathimaga, we Jehova Rafa, Jehova Nisi, Jehova we ni uri na uhoti munene muno wa gutugarurira muturire witu. Tucenjerie tu muturire uyu, tucenjerie Baba, reke tutige gutuika akunyaririka, akumenwo na akunyururio, ona akwaga kuona tatari andu. Jehova tuhotithie tu, hotithia mutumia wi haha, mahotithie makinyire ciana ciao, makinyire andu kuria bururi-ini, bururi uyu ugaruruke Ngai. Mahotithie Baba movement ino mambiriria irute wira na ithiururuke kundu kuothe gwakwa na ciathi. Uyu ni uthingu waku, ndarathima atumia aya na iritu aya Ngai, ona athuri aya Ngai, ndamarathima o ta uria ndungata yaku Daudi arathimirwo, nake nengererio uthamaki. No nĩ njũĩ nĩara nyingĩ, nĩacemanirie na Goliathu, nĩacemanirie na Saũlũ ũrĩa wageretie kũmũraga, no hĩndĩ nĩ waheire Daudi ngoro njega, ngoro ya kũmarekera na kũmohera. Ndetia Baba kuma ũmũthĩ ũyũ atumia matuĩke a kũrekera arĩa mamokagĩrĩra, matuĩke a kũhotana mbara cia Goliathu, ona mbara cia Saũlũ ciothe ahotane, ona mbara cia Afilisti na Amaleku ciothe matuĩke a kũhotana. Matikage mũndũ kana kĩndũ gĩkũmahĩnga kana gĩkũgiria magakinyanĩria. Reke Baba ũtangarie ndaikũrũkia araika othe mũgwanja, othe makorwo marĩ hamwe nao, marĩa othe marĩthiaga maumagĩrĩrwo nĩ araika acio, ũrĩa othe marĩkaga maumagĩrĩrwo nĩ araika acio Ngai. Namo maguta maya rĩ, reke matuĩke Baba akũnyũrũrũkaga, manyũrũrũkage nĩgetha we ũkonekanaga, tondũ maguta maya nĩ ũthingu. Ndamamũrania na maũndũ ma tene, ndamekĩra maũndũ-inĩ merũ Jehova. Ndamamũrania na maũndũ ma waganu, ndamamũrania na maũndũ marĩa marakoretwo makĩgerera, ndamekĩra thĩinĩ wa ũthamaki waku. Ndamaitĩrĩria roho wa Daudi, roho wa ũthamaki, ndamaitĩrĩria roho wa Elisha, roho Ngai wa kũringa ciama,
ndamaitĩrĩria roho wa Musa wa kũruta andũ ũkombo-inĩ, ndamaitĩrĩria baba roho wa Jacobo wa kũinivesti ona gũkorwo marĩ itonga. Baba nĩ ndametĩria indo ciothe, ndametĩria ũtonga, ndametĩria kũhona, ndametĩria baba wisdom, ndametĩria Ngai ũhotani arĩa makamamũkĩrĩra baba ũkamũkĩrĩra thũ ciao baba cituĩke thũ ciaku. Andũ arĩa manageria kũmabangĩra maũndũ moru reke o matuĩke tu nĩo thũ ciaku. Kĩrĩa gĩothe kĩbangĩtwo mbere yao nĩ ngoma reke gĩtuĩke gĩa kũharagana. Reke gũtikagĩa mũndũ kĩrĩma kana mũndũ ũkagiria makinyanĩrie cioneki ciao. Rathima cioneki ciao, rathima meciria mao, rathima mawĩra mao, rathima nyũmba ciao Ngai, magongona mao Jehova marathime, maririkane na marĩtwa, maririkane baba na mĩhĩrĩga, maririkane baba na tribe, maririkane Jehova na bũrũri o mahingũrĩre harĩa hothe magakinyithia magũrũ mao Ngai, magatuĩka baba nĩ magwĩtĩkĩrĩka. Ndametĩria grace Jehova, ndametĩria favor Ngai, ndametĩria gwĩtĩkĩrĩka harĩa hothe magathiĩ, matikanagĩe na mũndũ, gũtikanagĩe na kĩndũ gĩkagiria mahotane. Harĩa hothe marĩrũgamaga Jehova makonekanaga marĩ gĩcicio, gĩcicio na kĩmũrĩ gĩa thĩ, makanie mwaki bũrũri ũyũ, makanie mwaki Ngai Jehova, maikũrũkĩrie Jehova ũhoti hurima arazaika yama maikayũkĩrie ũhoti, maikũrũkĩrie hinya. Ona ni ndirikanĩra ho, ririkana Jehova ona andũ a timu kujiamini othe maririkane Ngai, andũ a CTV, andũ a CFC othe maririkane Ngai. Ririkana ciana ici Jehova, mahingũrĩre mĩhaka, mahingũrĩre mĩrango Ngai. No rĩngĩ Ngai baba rĩ, nĩ ndĩrakũria Jehova ũtwehererie manyoka gatagatĩ-inĩ gaitũ, ũtwehererie ciĩmbu gatagatĩ-inĩ gaitũ, ũtwehererie ciũra gatagatĩ-inĩ gaitũ, ũtwehererie hinga atunyani ona oragani twehererie gatagatĩ-inĩ gaitũ. Mamunye Ngai magatuĩke a gũthahia kĩgongona, matigatũthamagie kuma kĩbara-inĩ, matigatũthamagie kuma ngari-inĩ, ĩndĩ matikahote gũtuona, matikahona. Ndahinga maitho mao, ndahinga matũ mao, ndahinga ndanyita magũrũ mao ona moko mao, matikagĩa na ũhoti wa gũtuona, matikagĩa na ũhoti wa gũtũnyita kana ona gũtũhĩnga. Na wao ahunjia aya rĩ macokanĩrĩire rĩ makiuga marute kĩgongona rĩ atĩ nĩ ũndũ wa ndungata yaku mangĩroharagana, ndaharagania njemo ciao, mangĩrothi mamenanĩte, ndamaikĩria njũkĩ cimanyarire cimatuĩke a gũtharia rima kareze kayandara, matikanacokanĩrĩre, reke macokanĩrĩre makĩhunjia ũhoro waku, no maticokanĩrĩre makinina ndungata ciaku. Nĩ ndaregana na maroho marĩa makoretwo na maapost, nĩ ndaregana na maroho marĩa makoretwo na ndungata iria ciĩtanagia nawe ya kũnyarira andũ, cia kũgũithia makanitha, cia kũgũithia magongona. Baba nĩ ndetia atĩrĩrĩ ũrũgamie kĩhoto, mũraika Gabrieli, mũraika Michael, mũraika Rafael, mũraika Uriel, mũraika Jofiel, mũraika Sedekiel, mũraika Ariel. Harũrũkai, harũrũka cikaro ciothe cia bũrũri, harũrũka kũrĩa kwĩ mbara, harũrũka kũrĩa kwĩna thayũ, harũrũka kũrĩa kwĩna gĩko, guothe gũtuĩke gwa gũthera thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. He magongona marĩa mambararĩtio, marĩa macokanĩrĩire nĩ ahunjia kũndũ ona kũndũ, manyitanĩte moko atĩ makehinga nĩgetha magũithie ndungata ciaku, nĩgetha wĩra waku ndũkarũgame. Reke o baba maũndũ mao marũgame, reke o baba magithio hinya, reke o baba matururĩke, reke o baba matumũmĩke. Ndarekereria malaika Gabriel Michael aharũrũke gatagatĩ-inĩ kao, magithio thayũ, nĩgetha ndungata ciaku iria wamũrĩte cituĩke cia kũruta wĩra waku, cituĩke cia kumagara na kũrũgama na njĩra iria ciĩtĩkĩrĩtio. Wewe ni Mungu, una uwezo na una mamlaka. Njia zako ni za kiajabu, njia zako sio njia zetu, bali njia zako zina uwezo. You are the power, you are the anointing before us. God, I thank you.
Okiririma Ngai wa Iburahĩmu ngũgũthaithĩra mũthabibũ ũrĩa wehandĩire thũ ciothe cioete mathanwa yuite mehonge nacio ndũre magoko mau baba ngoro cia thuri na cia atumia kĩeha ihumbĩtwo tarĩ nguo na ruo ikundagio tarĩ maĩ mena gĩthima nĩ mawaganu ma ndũrĩ anake arĩa othe njamba cia rĩĩtwa rĩaku harĩa waitĩrĩirie maguta ndũkĩmeĩtĩra wĩhumbĩte ũthingu no ti amwe matuĩtwo ita nĩ thũ ciaku ũthingu wa airĩtu na theru hamwe no reri mũingĩ ta nguo ũrĩa wamaheire magacithagia ũnene waku ndũrĩrĩ imatigĩte njaga ciana igũkũrĩra kũ Ngai ndũigue tha tondũ nĩ ũbatairio nĩ ũthingu tũririkanĩre
gai ndakeye thĩ mũrĩithiaga kena rĩrĩa kona nĩciaimĩra ciothe gĩthaka-inĩ nĩehumbĩte nguo ĩthakame yothe ya gũthaitha Ngai ndakeye thĩ nĩagacitirĩria kiugo gĩa ithe rũthanju anengere Ngai arĩithie nĩehumbĩte nguo ĩthakame yothe ya gũthaitha Ngai ndakeye thĩ Ngai nĩakoraga nduĩra ciothe nĩagaitĩrĩria thĩ marakara nĩehumbĩte nguo ĩthakame yothe ya gũthaitha Ngai ndakeye thĩ gĩtĩ gĩaku Jehova nĩ kĩrũmu kũrĩ irĩma ciothe na nĩ gĩtheru gũkĩra riũa na gũkĩra mweri hĩndĩ ya mathĩna tigaba Jesu kũrora na kũngĩ tiga kũhitha thiũ waku hĩndĩ ya maitho ũgwati-inĩ waku no thamaki no reri na tha ũtugi na kũhonokania imoko-inĩ maku hĩndĩ ya mathĩna tigaba Jesu kũrora na kũngĩ tiga kũhitha thiũ waku hĩndĩ ya maitho Ngai menya ithuothe tũrĩ atĩri Baba ririkana Baba watũkũmbanirie na ndaka na rũkũngũ rwa thĩ hĩndĩ ya mathĩna tigaba Jesu kũrora na kũngĩ tiga kũhitha thiũ waku hĩndĩ ya maitho ĩkũhurunja Baba we nĩũĩ na gũcokereria na nĩũĩ gũtungumania na gũtira wega hĩndĩ ya mathĩna tigaba Jesu kũrora na kũngĩ tiga kũhitha thiũ waku hĩndĩ ya maitho Ngai menya ithuothe tũrĩ atĩri ririkana Baba watũkũmbanirie na ndaka na rũkũngũ rwa thĩ hĩndĩ ya mathĩna tigaba Jesu kũrora na kũngĩ tiga kũhitha thiũ waku hĩndĩ ya maitho ĩkũhurunja Baba we nĩũĩ Jesu na gũcokere nation my Father Ngai my Father I need not thank you my Father of nation my I need you nation my Father okay my Father okay you know relation of station my Father you must kill thank you my Father Rabbi station thank you okay my Father Nego my Father okay Father Nego Jesus Nego Master okay Renata by station by Raika okay Jesus
Ngai wa thingu wa Iburaimu ithe witũ, ũndũ wa thakame ya Mũrungu thikĩrĩria, mũthĩnjĩri ũrĩ gatũ aitĩrĩirie ũtugi wa thakame na ma, nĩwe mwĩhoko wa ngoro yakwa ndũgakire, meyana waganu na mahĩtia thambia there, ũnjĩtĩkio rĩ kĩgongona-inĩ kĩa matu-inĩ kĩiyũrĩte ũthi, Gibaba nĩ wairira ngoro mĩaka 40, nĩ andũ arĩa warutire Misiri ũkĩmanina, ũitiga marakara riganĩrwo nĩ mehia macio ndũgatũni, nĩririkana Joshua ngombo yaku Jehova, nĩagiririe baba rĩtwa rĩaku itheru rĩconorwo, maguta marĩa wamũitĩrĩirie rwama aconorithirie ndũrĩ rĩ ithandũkũ rĩa mwĩtwa waku rĩrĩa itheru, Jorodani arĩonire kĩũra nĩ ũndũ warĩo, rĩgĩthiũrũrũkĩria Jeriko matukũ 7 rĩkiuna, ngani wati waku Jehova Ngai wainainirie, ngoro cia thamaki arĩa matũire Kaanani othe, tondũ mehokete mũhianano, nawe ndũtariĩ taguo ithe witũ, tha ciaku mũthĩnjĩri mũnene na ũtugi, iria weranĩire maroho manabi, ũkiuga atĩ nĩũkagarũra meciria ma ngoro ciothe matuĩke rũikũrũkĩra ngoro cia athuri othe na atumia, na anake na airĩtu na ngenge, wĩna irathimo mĩthemba yothe ya kĩrĩkanĩro gĩaku kĩrugĩte gĩaku Jehova nĩ kĩrũmu kũrĩ irĩma ciothe, na nĩ gĩtheru gũkĩra riũ na gũkĩra mweri, hĩndĩ ya mathĩna tigaba Jesu kũrora na kũngĩ, tiga kũitha ũthiũ waku hĩndĩ ya maithori, ũhoti-inĩ waku no thamaki, no reri na tha, ũtugi na kũhonokania imoko-inĩ maku, hĩndĩ ya mathĩna tigaba Jesu kũrora na kũngĩ, tiga kũitha ũthiũ waku hĩndĩ ya maitho, matũ maku reke maigue gũthaithana gwitũ, tarĩa Sulaimani Jehova we mwarĩkanĩire, hĩndĩ ya mathĩna tigaba Jesu.
Ikereria. Ngai wothi Papa ne wairire koro miaka 40 ni ũndũ wa andũ arĩa warutire Misiri. Maga kũigua ũkĩmanina riganĩrwo nĩ mehia maitũ Ngai ndũgatũrinde. Papa ne wairire koro miaka 40 ni andũ arĩa warutire Misiri ũkĩmanina tiga marakara riganĩrwo nĩ mehia maitũ ndũgatũrinde. Ririkana Joshua ngombo yaku we Jehova nĩagiririe Baba rĩtwa rĩaku rĩcokorwo maguta marĩa wamũitĩrĩirie ndwamaconoririe ndũrĩrĩ. Ithandũkũ rĩa mũhĩtwa waku rĩrĩ itheru Jorodani yagerire kĩũra nĩ ũndũ warĩo rĩgĩthiũrũrũkĩria Jeriko matukũ 40 rĩkiunanga. Ithandũkũ rĩa mwĩhĩtwa waku rĩrĩa itheru ithandũkũ Jorodani yarionire kĩũra nĩ ũndũ warĩo rĩgĩthiũrũrũkĩria Jeriko matukũ rĩkiunanga. Naguo waku Jehova Ngai wainainirie ngoro cia thamaki arĩa matũire Yeah. Okorororoze. Ororera mama. Zererererererere. Please get me this. Please. Yes. Unawezo. Yes. Unawezo. Yeah. Toa uchawi wote. Wachawi na uganga wote. I command you out. Come out now. Come out now. Come now. Come out. Yes. Yeah. We give you glory and we give you honor. Rafiki yangu wewe katika safari yangu natembea na wewe
Bwana u sehemu ya rafiki yangu wewe katika safari yangu natembea Inua mikono yako juu. pamoja Sema Bwana Yesu. na wewe. Bwana Yesu. Pamoja Bwana Yesu. na wewe. Nishughulikie nyumba yangu. Nibariki nyumba yangu. Naitisha kibali. Nipiganie vita vyote katika jina la Yesu. Sema amen. Pamoja na wewe katika safari yangu natembea na wewe. Nakitia kipasa sauti hiki moto na ikifanya upanga wa Maiko. Atakaye kiguza Maiko atashuka juu yake na atamtetea. Kuna vipawa vimeshuka already, viko na wewe. Lakini Mungu anasema kuna uwezo mwingine mkubwa ulio wa juu anaachilia. Shika Grace, kuja. Huu ni mpanga na ni moto. Macho yangu nayainua, nibadilishe, unibariki, baraka zako hazina huzuni, ni za kudumu milele. Amina. Baba, naomba kubarikiwa nawe
sitoki hapa usiponibariki. Baba, naomba kubarikiwa nawe, sitoki hapa usiponibariki. Yesu, naomba Yesu, kubarikiwa nami utadarimekewa nawe, ukabadilisha Yakobo jina, ukamwita Israeli, maana yake kubarikiwa. Nami naomba kubarikiwa nawe. Baba, naomba kubarikiwa nawe, sitoki nami usiponibariki. Baba, naomba kubarikiwa nawe, sitoki hapa usiponibariki. Yesu, Kumbuka unabii anza kufanya kazi. Anza kufanya kazi. Anza. Utoke. Anza kufanya kazi. Karibieni hapa sasa, tushangilie Mungu. Tushukuru Mungu maana ametufungua. Biashara yako imefunguliwa. Sitaogopa kamwe, sitoki hapa ila uguzo wako. Baba, naomba kubarikiwa nawe, sitoki hapa usiponibariki. Baba, naomba kubarikiwa nawe, Sitoki hapa usiponibariki. Tahadhari imekanywa kwa wako kwa kufariboro. Rogero kuvuma Kenya ngima. Rogero uratuke. Ena rogero uratuka. Rogero kuvuma Kenya ngima. Rogero ikia pele. Rogero tubo haishede. Rogero di Amerika. Ewa rogero wa rogero. Papa ini wale tara Jesu mutumio yone dukata yako niakwendete betie muraika Rafael uria honanagia reke kihonie giake gikuruke riu kia muturire wake ona mwiri wake. Yes, mebarikiwa, tumepona. Teka uria utarekaga, hebu nyamazeni kidogo. Eka uria utarekaga, we muhonu. Tunajira nguhoere no ndirakuhoera haria we murwaru, nindiramenya niku. Eka uria utarahotaga gwika. Eka uria utarahotaga gwika. Tia kuigua guoya. Niki utarahotaga gwika? Niki utarahotaga gwika? Kuigua?
inambereria kama ukome leo ndanyitire mukome kuruka ahora kumaka we muhonu kuruka 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 muno kubyo